asai ai mi bamko kagan lakhang latau na bamita atong ningting atong kai khun tong pomtan panoramge tiki RBC Rongmai Baptist Fellowship chumugidima lorong to rasoi panode ai ding na bamita ai bai mo gom to ramge mi pitung phomling khor pa tongde kumpajang kro ai ding na bamita nang ding tong de ai ding na bamita Baba mi Jesu Krista ro sohim tilama ani tu kham tilama tunde kumpajang kro nang nani tong rasoi nani tong nelami tong rasoi da akan pomtan sukan diu Baba mi Jesu Krista ro asai tong parita ngkhala mai sukan diu Gangkhatpu first time attending the church. Gangkhatpu first time Christmas nilibi church ko attend so my first time attend so my Pouh ro kamay good na attend so na pari ko goi na king na kai alan magan ko Gangkhat puro kata thante asai nang Rakai tat mita first time Rakai tat mita akum so gana than magan ko everything I understand except one thing except one word na sai hai tu bui so gle kang koi na ai bahap ta te kamaro samita tiki lat akat ai bahap tam gide samita bui lat so kan samita ko hallelujah tai thai mi tu bui so min tu pari ramai pari poro hallelujah kamai satane hai tu bui so kana than me kan ko hai hallelujah sami ki tho ragung ta chon ko praise the lord sami tung dige kamay hu thai mak mai jang kro ni mai jang kro mi pi tong lat ta king taw na ai thau ko ma lat ka thani su me ni nai ne ti ke mi tong lat kro ka ta pai na ka tuak law je to bui tong lat so ki khota zo hallelujah ani tong lat ni ram ge ba to bui ai king ni king law ma ge ti ke kamay hu first time dina hallelujah tho ka kang ka than mi tong lat ai kum pa jang kro ra gung tong kai ko ra gung tong lat ta ka thai tan na bam enun ko to ragung tung lat to ni ka koi na ka thande aro sari mi tung so hiam de tiki once in a year king mai nun ko to hai to itu hai to ka ba thai mak mai tung lat de ni hai di kumning tam ni nai the and I allow down ko NCC ko ba megan ko NCC ko tat megan ko ata respect sumita ata cham no we respect sumita to salute sumita sipai thoram ki NCC ko ba megan ko salute sumita sabdan sumita kum anyuta lien lawe de kum sumita sabdan sumita anyuta kum sam lawe kum sumita haida respect sumita sam lawe aro I allow them gan ko I taekwondo sam megan ko taekwondo kung fu karate sam megan ko mi ko ni respect sumita akat nai de mi ko to sa uzanan mang ko tam megan ko respect sunani kum sumiti nai de kum bazang ko mi bita ka khan na ai ragung tung kai ko gom megan ko ragung ta thuan khang alung ning ko ni ragung ro na khat ta chulo na ba mita ragung ta praise the lord sa megan ko nang pan za thana kum so sa mita alung ning ko nai na ka kan ka thina ai praise the lord sa megan ko ai apan automatically kum pa de kum pa ko asai ni mi tung pari ko good mak mai ko Christmas tung pari to good mak mai ko ani ragung ta respect suna sipai minon ro kum sumai kum ani ragung ta kum pan za thana praise the lord sa leng ka thuna pari ko good ko praise the lord praise the lord praise the lord Bible reader ro pasui na palote Hebrew chapter 1 verse 1 to 3 Hebrew tong lata ragung ro paba man Jesus Christa ro ningting pomtan tilaw na ai tho lume na niu lumam si lume bye dini kumpa sang ai ro lume ta to Paul ro hilaw the ko na ai to kum ni de ko so Paul ro kotek sumi tong ni bam ka goina mi ko Hebrew tong chapter ko goina pa mi gan ko ni Paul ro ka tong city ko law mi tong lat ka goina phang ta hoi kumpa sang ko o ai thau kum ro to ai scholar nun ro hilaw the ti ai to kum lume ki Paul ro hilaw the ko na kum lume Hebrew tong hilaw me pura introduce sumita the writer introduced Hebrews people that our forefather Pouh nun are talked by prophets about God. Ani Pouh nun ta Hebrew sa Hebrew hi mai pura introduce we ani usai de kamai ani utaram gide ai Jewish menun ta satung de Hebrew ro ani Pouh nun
our forefather sami to aniu taram de aniu to Gentiles my day bumang tung Israelite de aniu tiki zai zam bung ko to aniu Gentiles my day kumajang kamaro sai Hebrew menun ta sai de kamaro rai ko to ra gongta ring me ra gongta kalum ni Gentiles me ram ge Hebrew mai tna kamaro sai rai ko aniu pu pau nun ka tu ra gongta alam khang ra gongta kasu khang prophet mujong nun ro salawe sai but tiki in these last days tiki teo tong khamitong zuk koto khamitong timi koto he talked to us by his son kamaro komtido example sako komtido teo rai koto mujong nun ro kumsulaute tiki teo to kanaro sai komtido dingna parirame nun preacher nun to company so ni teo tong kham tong zu ko anim de preacher maybe pastor reverend ragung tong missionary evangelist kamai ding na ragung tong lata ding pune kamai din bam sini ragung tong bumang ragung na impau Jesus Christa tong bumang ro king law mai nun ta audience ta good law makito kahilaw makito parina pune de parina pone only a message only a sermon kamari hilaw na study sumida pone thau pone ding law na rogung tum pare din megan ko kham mitung timi ko do te to muzung tung timi ko ram ge aliu prophets tung timi ko ram ge prophets ni ka ge na ye doctor ka ge na ye preacher ka ge na ye tiki kamaro ding ram megan ko God son Jesus Christ ro king mai nun ta tat sulom ke do useless de maybe tong sa tong de Hebrew tong writer to introduce me to another example sako tiki asai tong zuko kham tong zuko ni ra gung tong kanaro kasuma gito kanaro kasunu de kona salam ita introduce salam ita tiki te tong zuko to bishimanura hita lalaw makna te auto hita depends so makna Holy Spirit ta Jesus Christ ta depends so makna tu buita depends so go degree ta kamai tu bit sam na gonso BTH I bishi church te honi shide na ita do mando ita the modern age dite te auto I mando Holy Spirit ta I to ani ho mage thai mage te auto BTH MDH PhD doctorate ni te Hebrew ta introduce sulamitong lata khamitong zukoto but in these last days he talked to us by his son tuboy kansini Jesus Christa kanaro alam maketo ni oi tu okay hato mong tangtung mage kuna kamairo haita tilaw na asai aniton topic ko good mak mai ho I introduce to lata Hebrew ro introduce sulamita atong team ko law na pamita tikite atung zukoto ta do PhD ase ta do kiba ase itu he hobo lage kamaro rani de kamaro sani de PhD asai I ding na ba mitani na khat I zang na zip na ba mita I ka khanani PhD degree kaniro parirana I ka laim tungram gide ABC ne thai mak mai pui akhatro zing bangta zang na gamegang ko ai zang na gamegang ko kalum mitung khuan ta sulona hoi ro gong nang nai thi ta kalai la pu kana trip ko sa te mi pitung night ko ro gong atati ka hila te PhD degree kani ro pariram ko ai kalai mitung ram gide ro gong tung pumang ka zaw ma ketuni no one can change last days kagi na ye degree kagi na ye tubu kagi na ye katong parts kagi na tiki man to first priority to Jesus Christa tong pumang ani mo gonga kahila kong kagi na ye asai ai atong context ko good makna atong team ko good ko atong team ta who is that baby oh Hebrew chapter 1 verse 1 to 3 who is that baby Tatkan mai tingkum singnai daw ko past 2,000 years back born to this day aside pon mitung timi who is that baby mita thai khang
to know this baby, to know that baby. Mi ta thai kang asai pon kan mai na ta ani ro makan di mai non ro thai kang ro gung tung plan ta zeu tiu. Kamai ro Matthew chapter 1 ko hilaw na ba mita. Mi na ta pon kan mai tu tat kan mai sing nai tingkum sing nai khau tat kan mai tingkum sing nai ka pon lau mai tung na ta thau so heta kan di mai non mai koi na ro thai kang. God keep that all his genealogy. Mai king ka koi na ta tan check na pobo mai ro hilaw ngam pri law na. Matthew chapter 1 ko idea. Who is that baby? To know this baby, God keep that all his genealogy. Tan check na anyo kandi go thau so 14 generation, one generation go kimanta baba ai jai kimanta khandang ulai jai 14 generation God kept that. Itu bacha do kunas na nakamis ni katina mix na sako English ni katina mix na sako wrong melat ni mix ko mix to ko asai to. Itu bacha aji tu 2000 साल पहिला दे जनम कुरा itu bacha to kunas na kuna पृथ्वी मानु सब जानि उले गर्ने ईश्वर रताला खानदान एकता कोन एकता भी छारा नै আজি মই লাগা বাবা কোন যে মই জানো মুলা বাবা লা থাউসো ইতু তক তিদু মান যাও না পারো তিনটা যাইছি গুলে খতম হই যাব বলিবি ঈশ্বর দো ইতু জানি উলে রগং তো হাইতা থাই কাং God keep that all his genealogy tan tek na Matthew chapter 1 ge poina sai no ka koina ko tan tek na je ai he thau na so he kro patong de Abraham ko pate Jacob ko pate Isaac ko pate ka koina blind karam ge God tong plan ka koina tan tek na hilaute. Who is that baby? Matakat mida stop suna Christmas tong kauni katina introduce la ko Christmas ko ani koina kandi man kandi kapom na celebrate so me. Take many people celebrate Christmas in a wrong way. Hai samita lan tu mugini na ailo mere. Ai ni kum muibi nya ko na aise. It was Christmas to ishimano world for celebrate kore se. Only thau kumero to celebrate sumita wrong ko celebrate sumita. Last night I ngangkhat puta pick up sukang I ekdam jawole mana thau chile kamai request me jang kro kamai kata gong na please pick up slow gona rati 10 baje आधा ina de moi जाएगी ना ताकि pick up guru लेकर नहीं जाए ना जात तम दिवी आतम दिवी Merry Christmas ला गाना तो कोई ना गाड़ी दे मन enjoy करे छे हो I love me 90% Christian men on today. Can you enjoy subam de Christmas tong enjoy subam de tiki can you wrong ko enjoy subam de can you wrong ko enjoy subam me hai ta tu can you tu thai mak na wrong ko enjoy subam de tiki hai thai na ni wrong ko enjoy celebrate so many night de some are celebrated the day only thau ko meru ni 25 ke worship kore de Christmas ta ne khali jisu da ram ke 25 tung timik ta worship so many night de anyo Christian Christmas to ngai ta kum ngai na gomen gan khati oh 25 date ta ngai bonte date ta ram ge who is that baby ta ngai ba man you tiki date te mana bishi ujise din ge mana ujise Christmas jisu ge noy tala din ge aro tala date ge etui mani laga Christian bi ujise ishi manora Christmas tong parita tai Christmas tong ka ba thai mak mai non ban ja thau ja sati do kumbi hat thau de moi jane Christmas la matlab jana na jana mano kumba ite ase gule sob mani mi jane do sob mani mi jane holi Paul ro salam tong latani lat ro satang mak mai tong de sai de Christmas ki do lat ro Paul ro half 1/3 of the New Testament tinta bak the New Testament the pura thai likhi se Paul tai ki gisina Christmas lam ko ni kamai ro sanga ma de indescribable kana sai wrong me lat ro to sa tanglak mai lat hita palo tang kro do mai Christmas lam matlab jane go do ha Paul do tai bi कोले ना परा जो मैं किना को पारो no रागुंग साइडे
kang khatpi man sai tong pom ro itu bujibu na paro ki Christmas ko ki laga ta laga bitor laga pura matlab to man sai ro janule na paro por ro sai sai sangamak pitung la de kana sai mata khat hida itu kutibra I blind ko sabun jinge ne reference dilaw ne 2 Corinthians chapter 9 verse 15 ko is you mi to pa me gan ko ne Christmas la message to hodai dia se so mi to pa me gan ko to pura khatam ragong tung parita Christmas tung parita ramen nun ko goina tani khatam 9:15 mi sadat khang thai lak mai katuang zauzen khange ragungta thon ku ko last verse ta puri je tike karo ko pana ko me kan kato haita de khana khang khilom da ani kum tilom tung de dura Christmas la matlab to Christmas te ki ase matlab mana than me gan ko ni complete meaning tani man sai tung lap ro ni the words makhire ko thawra punchai diu na paro Christmas la matlab to ki asuna ko thawra punchai diu le por roi sai ko thawra punchai no English mein ro indescribable Pharisees menun Messiah kyu thanmai lukro gongpane samita Pharisees menun thai de Sadducees menun thai de Pharisees menun Sadducees menun Messiah kyu Jesus Christa kyu Bethlehem kro pon pande samitani kanyu thai de Sapa mai ki tawra jonam ho Bethlehem bra tai jonam ho ko da sapa sapi tan tek na kanyu ho naina ba meter recorded kanyu to haita chata na bam tin na kanyu thai de Pharisees kan Sadducees kan jane Jesus Christa do sapa mai ki tawra jonam ho ata da Bethlehem kro pon pne samita kanyu thai de tan jane asai Christian menon Jesus Christa kyu kamai na de Sami kyo anyu thai de kumpusan ko anyu kata lalau tige hoilibi kata lum lau tige kata accept sum gi Pharisees menon kan itu scholar dige tukum na thai dum kiso Bible ko recorded suna nai tige Isaiah 7:14 ko sate virgin shall conceive a son Sami to kan Old Testament do kan master dige scholar dige Pharisees kam complete jane Messiah do sapa mai ki ra ayo Aro Mika ko hilaw na bamte Mika chapter 5 verse 2 ko hilaw na bamte prophecy sulaw na bamte Jesus Christa kyu Bethlehem ko pon pane samita kanyu thai de New Testament ko Matthew chapter 2 verse 6 ko hilaw na ba mikuma prophecy de gong mak mai ko hua pisli kwado prophecy ramke gong mak mai ko samitong lata 2000 years age de koi dina rakhalaga age koi disido ki Bethlehem ra jonam ho aro taido lu sapa mai ki tawa ho kuna kanyu thai de kanyu kata accept sunge lalau ma ki kanyu thai de ho mikro gong pande mikuma pat pande kanyu tek na thai de ti kata accept sunge asai me Christian manu ni aso Jesus Christa ya se itu kalima ram sam itu kandu lu to prithvi laga se ho itu kandu worship na tek tagi lu to tan laga ita niyom di jala ashirbat to paul bi ring swang mai kani homa ke kani Christian menun ro tan tek na thai de hai bamsni ete excel sum ge lungning kro lalom ke kumpu zang kro Pharisees menun ro Sadducees menun ro against sumai kum asai mansai kandi menun against na ba me pai na nai dire Luke chapter 1 verse 31 ko Luke chapter 1 verse 31 Zaulo
nang pum nrit na mpau gan khat puan uni kumna nang roi kazan jisu kau puni kuya salaw na pamita zawlo nang pum rit na mpau gan khat puan puni kumna nang roi kazan jisu kau puni kuna sai jisu kuna kau mita Mary ro karana kau mitung ramage ragong ro tilo mitung zande jisu tung jisu tung kaba kyu to boisok le jisu same kyu to hebrew mitung lat ko salaw tige hebrew mitung lat ro jisu same kyu kaba go what is the meaning of Jesus same gan ko re Jesus same tung kaba kyu to the Lord is salvation. The Lord is salvation. Ra gong kyu atakan law mai he kana same tung ni comes translation to the Lord is salvation. Matthew chapter 16 verse 16 ko salaw na ba mita Matthew 16:16 Khau tai mundao na Simon Peter Roy nang tu ring my ragong na impau Krista e tuna sate Jisu ro Peter ta than megan to nang tu ring my ragong na impau Krista ki we sai kum ti to Jisu tung ka ba ki to the Lord is salvation Christ tung ka ba ki to biso kum ti to you are Christ kuna sati ka po Peter ro kum to Christ tong kabak yu to boisok la Christ same kabak yu to Greek metong latro sam tong de Christ Jesus Christ ay Christ tong kabak yu to the word Christ is anointed one salvation the Lord is salvation Jesus Christ to the anointed one anointed one Jesus Christa ki tong kabak to salvation the anointed one haita dite kazanta Jesus sala kyawlo na bamita Mary karana katong ningting kro karana ningpat na kyawlo mitung zanra magide ra gongro tilo mitung zande Jesus sana bamita Jesus tong kabak to salvation dite Christ sa mitong kabak to the anointed one salvation anointed one kum tito Jesus Christa kyu tabuiso anyo khang Christmas kon sami tung anyo khang to Christmas to tabuiso kandi moinon kong Christa kyu tabuiso Jesus Christ is the gift for us from Father God Jesus Christa kyu anyo kong give dite anyo kandi ko gang kata exchange sumita gift exchange sumita hai tong gift taram ge thau kumira akha anyo kang gift tilawe gift tilaw mi tung kaba ki to taboiso dala nai Philip janga ngamrani amata gift cake akha tilaw te kuna lo nani anyo tu the gift tilaw mi tung kaba ki to taboi kana tilaw te o janga ngamro anyo ta karang ko jangro gift ti tung deni kyuram gi ge gift mi tung kaba to ai kata ziane sada tilom tong gift ke thau kumero ni kum tilaute thau kumero ni nang ni la taw ni ga ai lu me Christmas gang ko anyu gift la taw ge anyu ni bai minun ta ti bai minun ni anyu ta ti ge ki gift mi tung ka ba ki to ai mo ta ke sawl mo nai do mo ta Christmas gift kun me no do nang ta insian minun do nang ta gift pune de amne ke beshi morom thaka manura hoi man sai to view mak mai sin de manu du no puncha manu ase holwi apni ke kumba manwa gift disigule na hai tani oh hai kan kalum long mi tong ani tung thau di thire oh kamai ron nang ta insian na ti long tung gift e si me non ta ani zeuji me non ta ani gift itung gi mo ta ke sawli mun nai to kan mo ta ke a beautiful gift Christmas gift present you impossible sian na ti long mi tung de kumba sen ko Jesus Christ ki kandi me non khang ne nang khang akhang tu boiso kandi me non khang pura gungro ti long mi tong gift de maybe don't give ta kandi ko anyu khat exchange sumita haita ramge the eternal gift that dite living water John chapter 4 verse 10 ko anyu ko John chapter 4 verse 10
John chapter 4 verse 10. Jisu re mundao na nang ra gong tung kai pat. Rong mai la to gift ta kai pa sa thi ye. Nang Jisu re mundao na nang ra gong tung kai pat ti hai thai khwane thai khatni nang khau dui nai bamai pu hai thau so tu ma thai khwane thai nang roi ka khau nai ni tonge kumna kamai roi nang khang ring mai dui ti ni tonge tu na sa the asai mi Samaritan mai puita Jisu ro kata dui nai megan ko kamai ro ai nang tu Jewish mai suna nang tu kumna ata dui nai bam so ai Samaritan mai nunta pana than megang ko Jisu ro kata salam tong na nang ra gong tong kai patta thai khwani the apni soul laga gift to jani siklo do apni kunbra apni ke mangi asna taira nui na apni rai tai ke mangi ushe asai aniu aji mohan prithvi mano Jisu do kunasna kona mohan jani siklo do mohan tai ke mangi ho aro kamai ro aniu ta tilau ple to bui ring my dui sami kyuta to beso salvation ring song my eternal life aji gift to najana nemide tagi namange do gift to hai ro gungro tilaw mitong gift de Christmas kito ro gungro ani kong tilaw mitong gift de thau kumero kunra bujisna oh Jesus Christa nangna de akang tilaw mai ring song mai kuna nai na ba men nun lataw na ba men nai de tikit hai mak mai nun poisang ro give itu gift to gift to ni ani ning de ini kota ta pastor ro ata gift itini pastor ro muge ekta gift disido moi de use kurugli aning dithe ki injian na tilaw thige ni injian na te tawra gift dise oh mam baba gift dise moi use kurugli aw aning dithe ki akhang tilaw thige tu kumna injian na tilaw de tiki ai piu max ni aning dithe pius ni aning dithe adi free de asai ra gong ro palaw thige gift ta tho tiki kandi menon ro haita la law na haita accept slo na lawam da nongom da Bishimano noloy. Bishimano do the accept no do. Ali gift to moromba diala se. Jesu Christaro. Tai murule kamai thai mak mai minute kanai nai megan kau. Tai murule 2 minutes left. Crosko kamai ro kyau ran na kyau mita. Hai ta palaw megan ko ai ra gong to kanat tong khon ta sulam ki ge isur ta la bachala awas to khona ni gone ni paina confuse sumi tong bam de jo Matthew 27:46 ta Matthew 27:46 ta Matthew 27:46 Yedu Ganda sakiu dao kai mai gan khau Jisu roi kau ranna Eloi lima sabak thani tuna kau pat khwane mi kabak yu tu araguang tabui suna nang ata empat lau tu so tuna hey my God why you have forsaken me Maybe dong kabato to haita dite aragong tabui suna nang atapalaw bam so kana sate ragong ro jawab ti miki answer Father did not respond to his son ni God did not respond he's the only begotten son kamaro injim na bamita response ti miki pastor watala bacha ki man murum kuna palias lo aya baba muge bacha bi pastor wa jawab ni digina na sabi na sana tala bacha to ki babna ko ni dala na ai itan ro mistake kursi duwa kaphilaw me tang kruni kamai lan the kum bazang ro ai kaphilaw the digi mundo bhangi je ektam mula ektam disturbance ekta ho je kamai lan the kum bazang ai kaphilaw the holi be moi ektam mula mun bhangi kila ai jian tana tage saina moi kita be ro hat thawgona mula mun dena ekta decision dena tage kalum kodi je mula mun bhangi jo tai mistake kurna be moi mara tok pe moi bikai moi mula mun bikai je rogum tu tala bacha ekku gulti nai
ताकि मारीना खत्म कर लेते जेवटिव मैं काउरन ना कुछ दे इंग्लिश में तो इंग्लिश ला कोता देखो छे he cried in a loud voice साइडे he cried in a loud voice father why you have forsaken me nang ata tubi suna palo bam so rogro jawab tim gige tubi suna so I paina ka khante are why God did not respond is only begotten son tantya pap katsni mak meta kamai response um gige tubi suna so kamai roni mansai lon mansai pap tan mi mansai tong ring swang ta mansai sumal lo tige salvation ta sumal lo tige megan ko kamai roni Jesus Christa ta ani pap mai nun ta kamai kat good lo tige Christa ta ni kamai ti lo tige he gifted us kamai ro gift ti lo tige dala na ama ta gift ti lo meta asai ko apni ke ja kali gift de do aji wapas di da kumi no kuru do ra gong ro ni 2000 years back ani ko gift ti lo te ti di shiro no na pare tala bacha se muge kili chare so se jai jaba pe dena ta lo na paru do kilo ta di shiro for God so loved the world that he gave only begotten son ti lo ti ge nziam na ti lo ti ge ito tai mango na paru se ay ek bar holi jawab di dile bansle Jesus Christ aro ni kaputa ni tala baba gina baba guna tai mati se gule itu verse de ara guang gusde muilaga isor ji shi dun tai la isor ji tala baba bi kone isor mati je jawab de na thau khang nang khang akham tilau the free di shi do dia do na mangu do jawab ti me ke kum na kamai kapu tala bread ta kamai kapu tak na kamai thai kan the murai di shi do ta nang khang akhang asai anu who is this baby nang khang kandi mai non ta akhang kandi mai non mai kui na khang tilo me don't give the Christmas is the gift from Father anu khang di the Christmas tong kabak yu to give di the give to ni inzian mai ro tip tung de inzian mak mai non ro nang ta kat tau sini ti tum ge de inzian mai ro tip de apni moram na thake na apni give olai na diwo ga da na this is impossible give to moram thaki na de rog is moram lagi na ani khung ti laung tum give de no Christmas la matlab to ki ase ule to oh Christmas to muge dishe muge free dishe ata inzian na ti lau the mitha anyo gatuk na good na anyo thai kan kage na ye but the world interpret gift ta love ta ra gong tang inzian mai ta ti kandi mai non ro lan na interpret la te mita ni lan na interpret la we like Nagaland ko sako foreign tong to ai ta lam ge ti Nagaland ko sako example Nagaland ko lung ta Nagaland tong example sako like Nagaland low knowing Christian Jesus Christa to inzian na anyo kung tilaw tige hay ti inzian me ta ni inzian me ta interpret ti kalai law na ni misinterpret suna love ke low banai dise Bible ko ni kum na ye love ke low banai dise low knowing Christian niyom jana niyom Christian pana koi na niyom Christian John chapter 8 ko zaza ko example suna John chapter 8 verses 1 to 10 tiki jisu tu olive ching thang tat kan the thuan thauna Louthwanc khongjin kamai Rakai kho gong tat the mi bi to time takatina save sukang mi tung pari thaka ai shortcut suna ralaw ni de Louthwanc khongjin kamai thauna olive tong olive sing thang olive mountain de ta aru jai shu she jaina olive mountain ba jai gina ena na ta church te aru ai shu she Rakai ko gunda the guna sa the Rakai ko gong na kamai ring ra gung tu pari rana ba me gan ko gang khat puita gong na Pharisees menon ro Sadducees menon ro nim gong the thauta Miss Universe ta
Pharisees mainon Sadducees mainon ro Jesus Christa church te preaching kurena thadande Rakai de aigina thadande tai preaching kurna thadande Pharisees mainon Sadducees mainon ro Pharisees or Sadducees kambra ekta maiki ge lugina aise ari tu maiki du kone segule do she was catch in adultery Kamei thao balom ko kata nimtao na kata logong the theo ai sani me tung ka ba kyu tho kandi mainon ro laughter law ko interpret suide Pharisees mainon ro Sadducees mainon ro oh see it is written in the law of Moses if the woman is caged in adultery he must be stoned to death ni kata law ta chambam di kamai to inzian dike kamai to inzian no gong tung de law ram ke Jesus Christ to dike ka Pharisees mainon ro Sadducees mainon ro law complete they know the law complete from the map to from the last ni koi na kanyo thai ne it is written ho nang takum na sap ne so Moses tung latin ko hilaw na bami kyo do mi puita tabut ro slow kang hilaw namte nang tuboy sap ne so kata insan na kata san sate first time sate kamay zaw ni zaw mo ge hey ta king law mi gang ko ni verse 1 to 10 nakapa jawa verse 1 to 10 ikla ta puri sa itu hunna logol go jisu na kon gibi sanai ni kabandro his finger on the ground ram khat kum hina bamita ani upati ke verse 1 to verse 10 ko kum hilauna bamde tiki kaniuro aro sanna aro by force kata itu kutai ro kwat de tai ki gurse ding thauna okay thau so pap mak mai he must be stoned first kone se ani upang ko ni yede kone se pap na ta tai first utai mari use he ta king law me gang he ta salaw na kamai dung kai the hai ta salaw tang na ar kamai dung kai the idu ko logol go tai buje kona se ঠিক আছে তা বাই ফ্রস্ট করে নিমতে তা উঠে সার্ভিস আনে দে কো ইদু হুনা লগো লগো তাকে নিয়ম দ হেকা লগো লগো কাটা সাম মেগাঙ্গ ফারাসিস টিচ করে তাকে টিচ করা লগো কামাই যাওনি যাও মে কিং খুকসুং কাইনা কা বাং কানি ওগো না আর রান না সাম বাই ফ্রস্ট কোন তা আর উঠি যায় উঠি কিনা ঠিক আছে কোন গলতি নাই পাপ নাই ফার্স্ট মারি কোনা সাথে সানা আর বুঝ যাইছিলে অলপ ধীরে বেশি দে 1 2 3 4 5 6 ekta kona tat ngam pari khame ko love le pap mai inzian mai le pap mai inzian mai Jesus Christa pap mai mi pui ta jine kla karo mai chukri inzian na o chukri kuma mani apni nangta galti dise use neither I condemn you mi pitani kamai kandi go hina ba mitani ki garne kandi di hat likhi jane Krista ki udini tai sorom bi lagi shola jetiu Deuteronomy Exodus 31 ka jetiu Exodus 31 ka jetiu kan Israel menun ash lakpiu make kum ja disturb su megang ko Moses se kya ठीक है Sinai tum singbu ko kya utna Mount Sinai ko kya utna kama fasting la na law tabut kanai ko Exodus chapter 31 ko pathe pangpani verse 18 ko tabut kanai ti the pathor di do law hai ta hilauna luina isle lungna luina gom megang ko to luina atnde Israel menen do ulta phulti quran nimde Mosi ro kalum ponna mitung lota gonna pahade mari khatam mi khawil Exodus 31 verse 18 ko hela de God finger ta hilauti de lota kamai ni Jesus Christ kan di go ni khoksung kai ni mati di na wana tai likhi do who are they to teach me the law I have my one finger have written on the stone ka ban ka hak tak ro tai likhi do tagi law hi kauli ko na se Exodus 31 ko positive God finger Exodus 31 verse 18 ta mata ka ja ko
ring pau roi sinai sing khau musi khau kasu tang na rogong kaban kahak roi hilau mai ladan tau pak kanai tai kakhau tilau the kapan kahak tak itu lo do na tala hard part Moses ke likhi na diala aso tiki kani utho Pharisees mainon Sadducees mainon do njian na gomita lo de tan convert kre aso no kamai to injian mai de lo ram ge tiki asai kan di mainon ba kapang ka sane kan Nagaland ko sa ko niyom ra Christian kre aso aru niyom ra jaw lage niyom ra kru lage niyom do kaban ro ni hilaw na ti the tiki reject sulau the kham ko asalop ni de reject sulo mi tong lata reject su the mosi ro ni mosi ro ngamak na yet kana sing but ko pahar la thing de phelai ding na Pouh powder ti sulo the lo ta second time ni ti de second time ni ti Exodus 34 verse 4 Exodus 34:1 ko next ko ni tilaw ti de second time ni tilaw the lo fail de lo fail de baba mi Jesus Christa na niyom ra noi de mang Christian don niyom ba kres le ei du hobo lage ta tu BTH hola ke ta MDH hol niyom ha apni na ani ni kum ning na ba menon ni bikul du trumpet mon me gan ko ni trumpet khwan ni chu tu mage trumpet khwan ni chu tu mage kila niyom thakamano ti baba mi Jesus Christa ni niyom go gong tong na mage ha kage na kamay Bible sadam kito kamay Bible ta study sum kita kakum na preaching sum ne so ni sam ko ni kage na tiki kham itong zuk ko to bumang en than mai kana ka jaw kong kage na de kana ka jaw kong kage na ani tong scripture read ro palo me kuma who is that baby to the ani thai thige hi baby ta rapat sulana tilana bamita kui nai thiu kui ghum launa bamita who is that baby he is the gift from father to us ni kandi menung ko high gift dite kumpu zankro polu salawe therefore if anyone is him he is a new creation karanta tabut ko nai na bamita ni hai ta ramge teotho tabut tong to ramge teotho he ko nai mita therefore if anyone is in his the baby he is a new creation 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ko samita new creation kathan tiki asai in the last grace period ang kamitong timikoni mansay ang na Christian mainon Old Testament ko ba me sami kyuto Old Testament gan ko to Deuteronomy ko salona ba mita I will remember your sin to the third and fourth generation maikin kathum patay ngan na ay ningtaw na nang nyuta ay dandi tiupne Old Testament ko karan me ko to tiki kathan me ko to bisa cho Hebrew chapter 8 ko salona ba mita 12:13 Hebrew chapter 8 verse 12 and 13 ai roi kaniu pap goi khwak lau pani kumna kaniu khoi ningtau tat lakhe mi kumna ladin than lam khau samai khai roi kamai roi mai ladin tatai karan tisu lau the karan tai tu man kan ni the verse 12 ko salaw na bamita kumna ai roi kaniu tong khoi goi ta ningtau lat ta khe sidi asai Krista go bamtna aji itu baby logo de Jisu logo de man thaki ginabe Old Testament de man kili jai kini ga jai tokum na tata how by condemning him or herself nang Krista go bamtige tiki nang rana ta nang condemn sutige jetu Kui hilaw na bamita, I will remember your sin no more. Ay ning taw laki nang tong khoy ta. Tigi anyo to ni.
ani tu ning tau na ani rana ta ai tu pap kai liang mai dike ai tu hai dike ai tu gong tang mak mai dike ai tu hai dike mi khau bam the na mi khau bam da na mi khau bam mak tung la ta tu kum na nang ning tau bam so mi khau bam dike na Krista ko nang bam the de nang ai Krista ta lum lau na kata la lo mai nun ni ka khau bam the kum tu da mai khan dike nang ani mai than dike dike ani okum na ani ta condemn su bam so tong ra soi sula po pap gai yang mi tong ra soi da sula po ai to kid mi to king ta na ni alum po ame de ama nun tu ni ai sai what you are not in Christ kum ti do nang Krista ko ram ki ge zeu tu for example sa ko de ani bahap ta kang example sa ko de loi sa de no the khotom ho je example sa ko de mui naked asu do ni mui naked asu do I naked di the pastor ro ata phai ti lo the ge kapra ni ash mi pu da ash itu muta do mi puta ai lengta ase naked ase kapra ulai du balu la kapra du katung galing mitung pai banta lapat na akang run la nu la tige lagai di sido to lagai dia bisi muido aro tala osori jana ki ko I am naked still I am naked I am the most naked one ni akum na ning peneso katung galing my such a precious clothes that almara ko lapat na kama ata nu la tige Huli mo still idun lakai lo absri. I'm still naked. Ni. I'm a poor naked. I'm the most naked one. Akum na ning puniso kamay. Kamay aden ko bamba. Ay. Kamay lumpom ne. Moy laga subse bhalo address almar ra ulai na apni ke dina apni kile naked ko ase. Ai thae. Niam kai mi tung lat ani ning taw ni me gan ko. Ai niam na sa tung de. Luke chapter 18 ko Pharisees gang khatle tax collector gong na kalumte Pharisees wagara oh I thank you God I fast it twice a week I give the all of my tithes I pray I thank you God kuna kum kama gang suna kalumte aro gang khatro tax collector ro oh I'm a sinner I can't able to see and pray to you ab kamay kalumning back na ni mani tu pratna kore do oh Jesus Christ ro mitong parable sa mitani mi pitong parable sa mita kamay sacrifice mo gige kamay ring na ba mi kan ko sa tung de te to kamay offering sacrifice lo dige kamay thaimak mai hugo salam tung de kamay sacrifice nang tung bam ta kamay atong bam ta kamay lamak mai hugo sa tung lagde we cannot pray this prayer now itu pratna man ko na pawita kileguna kamay thai lo dige most precious gift lapat na tingkyaw tengro lapat na almara ko lapat na anyo ko nang khaw akang tinu law tige aji man Christmas la matlab ita se itu na jana ni mede aji man ko do moi pap manu se no nang pap ram ge rog pre na lum pom ne de ai tu ni man sai akata ai kan lo kong anata suloi law tu ni kamai ro kum ning ti to ai kata suloi ne tela bacha morai digina aro apni kina gona मुला बच्चा मोरा दिना अपनी किना कोना अपनी के बच्चा उले करने अनि उतुं गाय में पान रो कता लता उतुं रम के कतुं गाय में पान रो दिके रा उतुं गाय में पान रो कम थिदु मान इदु कोले कु राइट नै I Paul say I can do all things through Christ who strengthen me Paul say मुय असे सबसे पाप दंग मदो तत्कन मै गान को सते तेरम के कमा say पास को कंपसेन को बाइबल अनि किंग में गान को कथाई में गान को पा में गान को अनि का के नाइ नि दे हितु तो Old Testament tung parable ni Old Testament tung parable itu man du kuruna paro apni ne bhavana ko da nang ni examples na ni nang rana ning ka khan jaw de nang tung paipan kayang man lem nang tung pochai kayang mai nang si mai khatani nang kilaw na kamai tukum na react so ni nang ka khan jaw apni ka gari balik ta apni ke na thakina manu ekta Fortuner for example Fortuner ekta pastor ke disigul manu ra Fortuner prophecy ho jale no de pastor ke Fortuner ekta dise wow ministry susuina so to kana Fortuner ekta brand new ta ke disina dina da sik na ek hafta se Fortuner dunne bera sa alo din bisi da itu malik asore abisi da moi to gari bhi nai ni Fortuner da chabi to duri na so moi to gari bhi nai ai moi to niman duk manu ase moi to gari bhi nai kun ba bhi moi gari bhi diule nai itu dia man to asore thakle ki ko man bia pawn hoy kum de ra gong ro ni pura gong ro kum ka hak thak ani khong tilau the kita yung ang bachu na para tala kanada ni kamera dum law na ani khong tilau the
Ani khang tilate mita ani nang le aila tau tige apni aromoi Krista ke ma bisos wado mala ani tong gai me panro ge katung gai me panro ni katung gai me pan katung inzil me panro ani tong khaundi de ani ninge mohan change je itu garni mohan tala blessing pase no kumram ge Paul Peter tani Peter ta Genesaret tong dui tong dui bam ko kamairo gome gang ko Jesus Krista gome gang ko he kanai how the kamai Peter laga ar ka pam nunta he kanai how the he kanai ga me gang ko Peter ta kamai sate Peter ala Peter le joi put him in deep kana sai Peter ro kata lana ta the tanaga me gang ko Jesus ro Peter ta sate Peter show your net kana sate nang tung sek ta philo tiu dui ala Peter de deep ko kana Peter ro oh Lord I have 12 all night but in your word I will throw my net. Kiushi after that, khat ni phang gi. Ekta bi mas durane do. Nanoi. Kumram gi ge nim thige. Mi tung ti me ko nim lo mi tung kha kuma kamai. Ka tung panti ko nim taw mi ta ai. Lum ge. Kile guina. Kile bot akata padikte akata ni ke agunte. Surprise. Mi gang ko Peter sate. Oh depart me Lord. Kana kamai kaurana. Jai ji bi mo lora. Puguson na zoglo. I to pap my days. Say Peter blessing phang mi ta ni. Peter blessing phang mita, he did not repent that time. Peter repents so mite. Peter still pap my day. Tiki raw kung tung zian my to ni nang tung kai ma atong kai mita panro anyo lata tung ge. Kamay kai me panro anyo lata tung de. Asaya ni dung na ba me dang ko goy na ni. Oh mo bisi mun gorai se mo bisi dukuri se mo ka khawle mon thai sile mu duli mo chari dise. Ete kon mo sola blessing pa se. No. We are still sinner that Christ died for us. Christmas tong kabak itu. Aru time ni dulu monja ule book lagi ntego. Ai to aru ek ghanta ule koi dulu monja ase kile man time sin na pai na. To karne itu te ini name ase. Ini dua kui aru kui dulu nile khala bisho koi dise. Ko to pura likhina ado na 25 minute la likhina ase khotom hoise. Olbe aru bi ahe ase na. Olbe nani nap that na bante to karne new creation. Nang pap mai ram gire ajibra apni pulpit te khara guna pratna kura dinde. Pap minun pap gai le mitong raswe kum sanu mage Christ has redeemed you nang ta kan laute nang tani nang ta liu laute de nang tong khoi ko goina ta kamai ro ni complete khang laute de you are the righteousness of God through Jesus Christ nang tham me ni de Paul sai Romans chapter 8 verse 1 ko now therefore there is no condemnation those who are in Christ Jesus. Asai apni Christmas manai gina na itu apni understand no gina apni still pap my day gona sabam thi ni you are wrong neither do I condemn you go sin no more tiki pap to tan makang sala today neither I condemn you go sin no more. Who is that baby? This baby is the gift for us. Hai ta la taw mai non zangai na nailana bauna ram ka goina tangam pani de. Amen.